نب خير و نب أحلابه ددسبيكا دا مزراندنا فير قنالا هاني قنالا روناهي استيد حاضر أزبم أو فايق أويكو جكله كوچره دجوين فينا د خود د قنجكا خود د داوي خنا خبر كاميري ود بيروا هيدي د شغل أو هوزانا أحمد خليل أزبم فايق بو اف بنياد جزيري بو ايه دهبه او چارقوزي وكيجي بو نواف بو وفردات چتين بو وأوي قامش لو أوي مصطفى نظام مصطفى الريزان ام دجفيان فردات چتين قلت امي كنالكي قرار هات يك كنالكي جبور روجافا ده 1011 ام چناوي بكن مگو نیایی میپرس کرد ناوکی چاوا یعنی گو ناوکی نزیکی روش بش بوکو لش عالی لوگو بو وکی وکی هم بیشن مالبات کی کانالا یعنی مگو روناهی ناوی بکروناهی روش روناهی او نزیکی هفش عالی لوگو جی نزیکی هفه عالی ناو جی نزیکی هفش عالی تیگر جی نزیکی هفه مش رو فکر ومگو روناهی کووارا جلادات بدرخان كل شامي بشتي هواري درخست ونافي متكام جي روناهي متامن نافي روناهي دحصل لتشي ماي نهال السويد مش فردا شاتينكم وج نافي روناهي خوشترتنا نافي بكن روناهي ونافي مار روناهي ومدر جوان بردا اكتوبر ده حزارو يازام مدر جوان بردا هنا چينه كربون هنا ئامادەکاری بوو ڕوخسات مخسات و شتێوان حاضر دەکەن هینا دەست پێ نەکردبوون ئەوانە هێک و ناوێ وان گوتی شاهدن وجدانێ خۆ خەرا نەکن مەسەلە ولۆ بوو ئەوی طەبایە هانێ ئەو بنیا جزیری دگوت ئەس پێشنیازێکی دیکەم ئەم کاسێتێ سەرۆکاتیە ئێکەڤن انا فايقي ديري كيل ببنري بفي تيقها كنيمي برقد بكنبي والله راس بو اف بنياد دقوت امي قاصيتي ساروكاتي كيفن و امي درخينن في كاسيتي فيديو بري قدما ابول الشامي قدما كل لبناني بكاسيت هاتن كرو مقو بنياد هي يعني روج تيفي دبن قف خوارني دي جبر ريكلام و بروباغاندا ريخستني كروتي هنا ام دس بروناهي نكرت تخواز دريه ما بكري هنا ما خاني افاكري ما دري ما قبول نكر شتي ابو تجي درخيني كاسيت مازيتي ابو جبيني ابو روني بساعتها بيشتغلوا بلا 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 ودروا ما رخ نكر وما قبول نكر ونتني ولو قرفي خوكر كروت تخواز دري كي ما بكري هنا ما دس بينكري هنا ما نقول يا خدي هنجي دوغماتيك نجي طبا نجي تشتكي في ماك روزنامه‌گری فهمناك ji medyaçêkeriye çêna fêmnake ji siyasetê fêm tiştekî fêm nake 1500 ton rexne li ser wî hene di nava PKK de bes PKK ê qebayî wek wî lazim e ê wek wî ê wek Beşîr ê wek Zuhat ev ê dogmatîk ev ê ji wan re bêje ço bimeşin hoş bisekinin ev lazim in ev ji PKK re ev alav ev lazim in hinek kes mesêdin wilo konen û dizanin îşê xwe çê bikin wekî Ejdar û Tariq Hemo û Newaf çekî wilo dizanin yanî aqil li cema ne ji bo karê xwe jiyana xwe û berjewendiyê xwe di nava meselê de berdewam bikin kanala ronahî kanala jehrahî ziftahî agir pêket
د مها آدارê de nizanim meha çi de agir pêkir nûka niha di meha Temmûzê de ji mir hemleyekî vekirine alîkariya aborî û pera û parsê û top dikin ji bo stûdyoyê nû, avahiyên nû, alavên nû ji bo kanala ronahî nûka dest bi parsê kirine. Kurovayê xwelî ser no heqxa pereyên Rojava ket bû çeta PKK ku 10 kanala jî ava dike. 10 kanala. Çi 10 kanala? Bêtir dewleta ava dike. Heqxwase pere bi milyara çû hûnî dîsa di kampanya û mampanya û bi ewatifê xelkê û bi hestê xelkê û dilîzin û ka piştgiriya ronahî bikin. Eyb ji we re eyb. Eyb e. Nefedî tune. Şerm tune. Hemû wilo bercewendiyê xwe dimeşînin û karê xwe dikin û dere û merevê xwe li vî milletê rebend dikin û binya derkeve çar gotinê dere û bêje xweşik jî nizane bêje yenî xweşik jî pêr dernakeve. û ejder şê xwe derkeve biriyê xwe bihejîne û Tariq Hemo jî wilo xwe çarqozî bike û Newaf jî ez wan yekû nas dikim. Ev vî milletê rebend û bavê gijomijo û bavê doqmaq û bavê Qazî Mazî bêje maşallah ji Xwediyê re Mihemed Selewat şabaş mecnû bala binyat wek tak rihane wek şiva xeyzeranê û nizam çi û hevalê binyat çi qas xweş dibêje. Hevalê nizam Qazî Mazî nizanim bê çi şêrîn û çi xweş cihê xwe dadigire. Hemû tekûş mekûşin a. Tiştekî wanî rojnamegeriyê jî tune, tiştekî wanî siyasetmeda û welatparêziyê jî tune. Welatparêzî jî ji ber ku bercewendî perestin. Welatparêz bana wê xwedî helwest bana li hemberî van hemû kiryariyan heqxwasa sal derbas bû ketin nav meseleyê fetisîne û nema dikarin vegerin. Vegerin bi ku de herin. Çî wan heye? Çikî wan tune sermaya wan ev yanî rewşa oportunîst, rewşa qirêj, rewşa kirmînalê ku di nav de bûn yenî. Ez rewşa Faîq nas dikim. Faîq xurtekî baş bû. Ê di nav de ma ew jî çû. Ew jî çirûk bû ji mir re wilo karmarê ewlekarî ji apoçiyar dike. Eyb e yanî yekî jî wek Faîq ê di nav wan de biaqil Faîq e cem'a Şamê xelas kir falkûteya ragihandinê û ja niha wilo wekî xulamekî erzan li ber destê wan de dişuxile wilo ji xwe re munasib dibîne wilo layiq dibîne devere be, pîroz be, xweş helal be, nosî can bil ser dilê wî û dilê ê ku di nava gola PKK de gola tevgera xapoçî de û di nava herî û çamûra wê digevizin hezar xêrî ji vê bazarê bibînin.